Rebezela mapungwa SABC uvapano Auckland Park, Johannesburg. Tui mapungwa marwane nga chino chipinga kea. No individual may stop any person to demand documentation or proof of identity or nationality. Presidente Cyril Ramaphosa bopindura mbuso panda koro ya rushaka ya mavundu kana NCOP. Komiti yotanganira naho ya zwa mulalo na tsireledzo yo dibadza parliamente nga thundu pano Africa Chipembe. As accused number 1, how do you plead to this count? Guilty. Abo Vusmus ket matlala abo dwana murandu kamirandi yote ya ukwama boada. This team showed that they are capable and they are strong and they have some mentality in them. Timu ya rushaka bafana yoita dibazwa kare. Da ni madekwana riba sera mafungo pano ka SABC2, SABC Plus na Kalihai. Presidente Cyril Ramaphosa bakombedzera uri batu bote vanhu vajena kana vanhu vajena pano Africa Chipembe vachibva mashingoni anda abati ujena rwa murayo izvi zvikovanoone musi migorabo ya urwana thundu dzisio murayoni musi vasikopindura mbudziso panda koro ya rushaka ya mavundu kana NCOP. Presidente vari mubuso ndione urina manda autora mapungo azithundu husi vazirapo kana husi vazirapo zvavo maipfya ya presidente akudamusi hunambirero zinedza kwama migorabo ya dzangano la vazirapo la March and March kati na mamwe madzangano vane vakobya uri thundu dzisio murayoni dzituchere lino shango. We've made it clear that every person within our borders must be here lawfully. We have also said that responsibility for enforcing our laws rests with the state and the state alone, and that no individual may stop any person to demand documentation or proof of identity or nationality. There is no place for racism in our country, no place for sexism, for xenophobia, for Afrophobia, or any other form of intolerance. As government, we have put in place security and other measures to deal with any attempts to destabilize our country, whether by citizens or foreign nationals, and we will not tolerate any attempts to destabilize the country by anyone, whether marching or otherwise. Our security forces are ready, and those who transgress the measures that we're putting in place will definitely meet the might of the law. Una thundu zinapera zgide za fumi na bebalendela tsengo umona na center zopambana nawo zandora mbiso Africa Chipembe nganda izo hudibapu abana thundu zinapera zgide za fumi raru bane bakushuma kana bana bakushuma zugebo kamera ndiwe pamana nawo jereza pano Africa Chipembe ezo dibadziwa nga komiti yotanganira naho ya zwa mulalo na tsireledzo parlamenteni. We welcome the recent prisoner transfer agreement, which is the memorandum of agreement between our government, South Africa and Botswana, which provides an important framework for the repatriation of sentenced offenders to serve their sentences in their home country. Such bilateral agreements have the potential to ease pressure on correctional facilities, reduce incarceration costs, and strengthen rehabilitation by allowing offenders to remain closer to their families and their support networks. Meanwhile, the committee has itself to constructive engagement with the memorandum submitted to the Speaker of the National Assembly by March to March. The committee remains committed to ensuring that all matters raised in the memorandums are given due consideration through the appropriate and parliamentary process and in a manner that promotes accountability, transparency, and meaningful stakeholder participation.
Mukomishinari wa mapurisa vondoni la Gauteng Lieutenant General Bothumi Mthombeni vari avanga kwanderera zwito zwo bvaho nga ḓuvha la furaru la uno ṅwedzi la migwalabo ya umisa tshumelo ya hanedzana na thundu dzisiho mulayoni musi vha tshi khou amba na vhoramafhungo na musi vari huna zwithavhane zwine zwa ḓo tendelwa tshifhingani tsha migwalabo iyo hune vari mapholisa na mazhendedzi a zwa mulayo vha ḓo khwalisa tshanḓa kha vhathu vha sa ḓo faraho zwavhuḓi. As from the 1st of July moving forward, Gauteng Law Enforcement Agency, in collaboration with our stakeholders, as we subscribe to the whole government approach, we will, of course, remain on the ground over and above our daily operation. We will move forward with the operational concept of IGR, which is intergovernmental relations across all 11 municipalities within our province. As we are led by our Premier Panyaza Lesufi, and the IGR is pioneered by MEC Mamabolo, and of course, Operation Prosper or Karabo and Shanyela 2, as we move forward, with more than 10,000 Metro Police officials, not less than 2,000 Gauteng Traffic Police, 13,000 of the community in blue, which is within the community, 8,000 of the Gauteng Traffic Wardens, or not less than 8,000 of the Gauteng Traffic Wardens, and over 217,000 security personnel. Musi huna unyanyu wa wapambana naho marugana na zithundu dzisiho mulayoni pano Afrika Tshipembe fedzi vamwe vhadzulapo vhangeini ane lukumoni lwa mukano na shango la Zimbabwe vari ndi kale vhodzirisana zwavhuḓi na vhadzulapo vanobva mashangoni a nnḓa mashango anonga Rangani, Madimbo na Malale ana vhadzulapo vha fhano vanobva mashangoni a nnḓa vhunzhi ha dzithundu vhuponi uvhu vhodzirisana zwavhuḓi na vhangwani wapo nahone vari na vhangwani wapo vhavho vhoita na u malelana kha ri pfe zwinzhi kha muvhigo na ramafhungo washu Lutendo Bobodi. Mivhundu ya Rangani, Malale na Madimbo yo navha na mulambo wa Limpopo zwo ralo huna vhathu vhanzhi vha bva mashangoni mahura vhadzulaho afha zwulwane pala Zimbabwe vhaṅwe vhono ḓi malelana na vhangwani wapo vhadzulapo vho tumbuka kha la Zimbabwe vari vha pfa vha hayani. Nṋe ndi mudzulapo wa la Zimbabwe ndo ḓa fhano nga nḓila ya mulayo ndi khou tenda uri vhunzhi ha vhathu vha tea u ṱuwa arali vha sina mabambiri. Community ya fhano ndi tshila nayo zwavhuḓi a huna thaidzo ri tshila zwavhuḓi ri tshi khou shuma hanefha ri tshi khou sapota na vhana ri henefha. Nṋe ndi muvenḓa no bva Zimbabwe ndo no wana 4 years ndi fhano ndi khou shumela muṱa wanga a thi dzhii tshithu tsha muṅwe ndi tou shuma. Vhadzulapo vha mivhundu iyi vari ndi kale vha khou dzulisana na vhadzulapo vha la Zimbabwe. Ri tshilisana navho zwavhuḓi a ri problem nga business hanefha vha ri support. Nṋe ri khou ima nazwo ngauri nṋe u ya nga vhori nṋe ri khou vhona ri khou shumisana navho badi nga maanḓa kha khaladzi dzashu dzedzi dzine khou ita dzi business na vha dzi transport vho no transporta vhathu vha ya booster economy nga hanefha Malale. Vhathu vha seli ri na miṅwaha minzhi ri khou tshila navho vha mbeu dzoṱhe vhanna na vhafumakadzi. Vhaṅwe tshe vha ḓa ndi vhathu vhane vha dependa kho ḓi shumela vhone vhaṋe i tshi ri December vha ṱuwa hayani. Vha musanda vha Madimbo vho humbela vhadzulapo vha mashango mahura vhadzulaho afha vha sina maṅwalo uri vha dzudzanye maṅwalo avho. Sa musanda ndi khou vhona uri sa khuwelelo ine yo itiwa ubva kha president kha muvhuso wa ḽino ḽa Afrika Tshipembe ndi zwone ndi a tenda uri vhathu vhane vha hone fhano South Africa vha sina pfanelo dza u dzula fhano nahone vho dzhena nga nḓila i si yone fhano kha shango ḽa South Africa vha nga humela murahu vha ya vha dzudzanya zwithu zwavho fhedziha vhane vha vha fhano zwo tea vho bva nga fhethu ho teaho kana vho dzhena nga mukanoni zwa ḓivhea uri vha fhano nga muvhuso wa fhano ri a vha tendela uri kha vha dzule. Zwo ralo mapholisa vari vho ḓugisela ḓuvha ḽa vhufuraru ḽa uno ṅwedzi hune a ḓo vhona migwalabo. We know what is going on in the province of Limpopo. We are aware of the sentiment of the people of this particular province.
although you cannot underestimate that other elements can also come and things can turn otherwise. But we are ready. They will find us waiting for whatever. Any person who will take law into his own hands. The duty to protect the country lies with the police, nobody else. Vadzulapo vanji va mashangoni mahura vakahumela hayani nga vunji pala mukanoni wa Beitbridge. Lutendo Bobori, SABC News, Madimba. Muhwerera mulwane kha zwiito zwa vhutshinyi vhulwane vho Vusmus Khet Matlala vha khou pomoka vhaṅwe vhahulwane vha mapholisa kha zwiito zwa vhutshinyi. Vho Matlala vho bulula izwi u itela uri vha fhungudzelwe tshigwevho tshavho tsha dzhele. Vhoramulayo vhavho khathihi na vha muvhuso vho tendelana uri Vho Matlala vha ṋewe tshigwevho tsha miṅwaha ya 15 vha dzhele he miṅwaha ya sumbe khayo ya fhaewa zwine zwa amba uri vha ḓo dzula dzhele miṅwaha ya malo. Vho Matlala vho ḓivhanadza kana vho ḓivhana mulandu kha milandu yoṱhe ye vha tshi khou hweswa yone ine ya kwama vhuwada vhufhura khathihi na u tshimbidzwa ha masheleni nga nnḓa ha mulayo. Izwi zwi khou kwamana na thendara ya rannda dza miḽioni dza maḓana mavhili a fumalo vhukati ha muhasho wa mapholisa khathihi na khamphani ya Medicare 24. Yourself as accused number 1 pertaining the count of fraud involving certain bid documentation in respect of a tender to the value of 228,665,280 rand. As accused number 1, how do you plead to this count? I plead guilty. Often enough, the high-profile offenders get off scot-free. They're not even charged because there's no evidence to support that. For the first time, we have an accused who has come forward and has given us detail that we would not have been made aware of. That evidence we would not have been able to obtain. That would have resulted in a travesty of justice. We acknowledge that the crimes committed were severe, but as the state put it, we submit that the interests of justice would be served if this agreement is allowed to proceed and Mr. Matlala cooperates as he's undertaken to do with the state. It must be noted the accused has not yet been convicted of any of the counts. The judgment will only follow if the court finds that indeed it is a just sentence. We might have other people that might be followed up as soon as possible, but obviously all of that will happen only after the magistrate has made a ruling on this matter. Basi ngotuchira kule ribia richivera panda. Arikoto bapo watanganiza pano ka SABC2, SABC Plus na kariae karikandira panda. Ba mubuso wa vundu la Limpopo kati na muhashi wa zafunzi wanepo borora tari chimero ntswa ya ongwarisa guriswa online mazironi ya uriba bibi ba foro miduba zukuruni chimero yi ifi idoleruza zo ongwarisa na watanganiza baguriswa ukwinipadzwa na ube wa zukuruni abaguriswa kati na mbaro za bukuma za zukoro. Mubuso ukwamba uri gushimisa maseni ya randa za milioni za fumina ubveredza chimero iyo. Zwinji kamubigo na ramapungo washu rendani ralipaswa. Vagudiswa, vadedezi, vabebi na vaundi vokuvangana chikoloni cha sekondari cha Dennis Mahlaba wa vuviri Bakenberg ndaha Mukopani musi hu chikhorelwa atari maitele a u ḓiṅwalisa nga internet. Iyi system yo pika u khwinisa na u shumisa maitele a tshizwino u ṅwalisa vhagudiswa vunduni la Limpopo. Ba muhasho vari iyi system inga shumiswa nga nnyi na nnyi ane a vha na ṱhingothendeleki. Vho MEC ro vha humbela uri kha vha sedze uri na rine vho sa vundu kha ringe vhaṅwe vhana. Zwino ndi zwa vhuṱhogwa uri ri ḓo vhone na musi ri fhano kha vhupo ha mahayani ha Bakenberg ri tshi khou ḓo launcha system ine
yo designiwa for vhupo ha mahayani ine i ḓo kona u thusa na vhakegulu vhane khou lela zwiḓulu zwavho uri musi tshifhinga tsha tshikoloni tshi swika zwikegulu soko dzhia ila founu zwa daila ila nomboro ya 0800 zwa ṱoḓa uri ndi gai hune ri nga vha thusa hone. System iyi yo lugela u shuma. Ri khou humbela na u amba na vhabebi uri musi na musi ro launcha online ri khou itela vhabebi vhane ra wana uri vha busy mishumoni yavho a vha koni u ya zwikoloni. Ri khou itela mubebi o dzulaho hayani a khou unḓaho vhana. Zwo ralo vhabebi na vhaunḓi vha vhana vho ṱanganedza iyo system ntswa. System i ḓo shuma ngauralo namusi nne ndo takala u ṱangana na vhuemisi u ḓivhisa mafhungo a system ntswa uri no ri ita mini i shuma hani na nne ndi a takala. Vha muhasho vha ri vhabebi u mona na vundu vha ḓo kona u ṅwalisa vhagudiswa primary na sekondari nga zwileludzi. Nṋe ndi Rendani Raliphaswa wa mafhungo a SABC ndi Bakenberg nnḓa ha Mukopani. Zwa zwino ri mafhungo zwa ikonomi na randa ya vhonala yo dzika musi tshivhambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dollar rand 16 rands 46 cents, bond rand 21 rands 73 cents, euro rand 18 rands 73 cents, pula ya Botswana 1 rand 14 cents. Mikobe pala JSE Inter. Kazi vero za musuku 24,015 ngano platinum 1,603 oli sunga kuna kiswao di $73.92 nga fagi. Timu ya lushaka ya bora ya pano Afrika Chipembe Bafana yo ita divazwa kale zwa zwino mgurisi wa Bafana bo Hugo Bruce vari badotutshela mushumo wabo na mbilu yorura. I timu ya Bruce yo vala milomo ya bathu nga murahu wa ukunda South Korea nga chikoro chitika gumba nge Monterrey shangoni la Mexico madauchana musi. Izwi zikosewa Bafana bupfukira panda karutaro visana rwa chipuga cha ḽifhasi zwine zwa utotoma ka divazwa kale yabo. Ili ndi dakalo la Bafana musi veluferani lwa u ambarela khalo. Bafana vosumedza kutambela kwa mathakeni nawone kwa khwine kha kwa South Korea ine yavha kha vhuimo vhufumbili malo kha mutevhe wa mashango a khwine salifasini. Mutambaphanḓa Thapulo Maseko u wana zwikhala zwavhuḓi a kundela zwishumisa he a fhedza u kora kha minete wa vhu-43. Thimu yavha yo nyadzeswa yo fhedza yo fhirela phanḓa kha nṱha dza u bvisana. We've been through a couple of rough patches, you know. From the first game, the media was bashing us. We were all over the media. We were memes, we were trending. But this team showed that they are capable and they are strong and they have such some mentality in them. Divazwakale iyi iko itea zwanḓani zwa mgudisi vho Bruce. Ava mgudisi wa miṅwaha ya fusumbe ina vhangei kha ḽa Belgium. Vho thuba zwiphuga zwiraru na thimu ya shango ḽa havho. It was for me really a moment of emotions, not only because we won the game, because we were in the second round, but also for me. I said it already in the past that probably it will be one of my last games of my career. And when you can end a career like I had on this way, I think everybody or every coach dream of it. And I believe, and I'm here in the situation, so yeah. Upembera hodela phanḓa u swika nga matsheloni ngei Monterrey. Una tshikhala tsha u ita iṅwe ḓivhazwakale musi Bafana vha tshi umbara na Canada ngei Los Angeles nga Sondaha nga madekwana. Lavhelesa zwinzhi kha mutarisano wa ḽifhasi ro sedza thimu ya Bafana ri na muhashi wa zwa mitambo wa Arnold Pretty Boy Rabuturu vha Rabutuni madekwana ri khou ṱanganedza fhano kha SABC. Madekwana vhuḓi. Kha tou lavhelesa uri thimu ya lushaka Bafana yo tambisani na uri yo zwikona hani uri ikono fhirela kha luṱa lutevhelaho zwezwo zwi songo lavhelelwa. Ndi khou vhona uri vho ita ndulamiso kha mutambo wa vhuvhili musi vha tshi
tambo lingana na shango la Czech vha dovha hafhu vha sedza uri Canada nga nḓila ine yavha i tshi khou ndi khou ṱoḓa uri yone hei ye vha i kunda South Korea ya nga nḓila ye yavha i tshi khou tambisa ngayo vho dovha hafhu vha ita dzindulamiso dze dza ita uri vha kone uri vha tshi dzhena vhukati ha mudavhi vha ḓiwane vha tshi khou tamba khwine na u vha na vhuḓifulufheli kha vhatambi vhone vhaṋe ngori wa tshi kona u zwi vhona u bva na kha Ronwen Williams o vha si hola wa mitambo mivhili yo fhiraho wa tshi khou kona u zwi vhona uri u khou thoma dzibola nga nḓila ine ya vha yavhuḓi nzudzanyo dzo itiwaho nga vhagudisi kana nga technical staff ndi zwiṅwe zwa zwithu zwo itisa uri mutambo u fhedzisele u tshi tshingamela kha thimu ya lushaka ya Afrika Tshipembe. Kha ri ḓo lavhelesa vhatamba phanḓa vhashu vha khou wana zwikhala nga maanḓa fhedzi zwikhala hezwinoni zwi khou tambisea vha nga ri mini nga zwezwo lavhelesa thimu ya lushaka? Zwi khou ṱoḓa uri vha vhuyelele kha dzinḓowenḓowe ngori bolani ya milenzhe a huna tshino fhira mafhungo a dzinḓowenḓowe zwi amba uri vho Bruce na technical staff na vhone vhatambi zwine vha khou tea uri vha sedze khazwo kha mutambo no khou tevhela ndi mafhungo uri vha ite dzinḓowenḓowe dza u fhedzisa zwikhala ngauri vha khou kona u swika nga ngomu kha vhupo ha vhuno ha vha khaedu thaidzo yo vha yeneyo uri vha khou vha na mazhuluzhulu vha khou tea u dovha hafhu vha vha vhudze uri vha kone u isa dzibola mambuleni a si u ṱavhanyedzesa tsheo dzine vha khou tea u dzi dzhia ndi tsheo dzine dzi vha dzi khou bva kha muhumbulo une wa vhona uri u vha u songo tou dzhaya zwi amba zwori vha khou tea uri vha dzudzanye mihumbulo yavho vha tamba phanḓa ndi hezwo zwine zwa ḓo ita uri khamusi vha kone u dzhenisa dzibola mambuleni ngori arali u sedza nga nḓila ine Maseko o wana zwikhala zwinzhi ngayo khathihi na ene Mahupa vho vha vha tshi tou vha na dikitela na pressure arali mutsiko vho vha tshi khou ṱoḓa uri vha wane tshikoro nga murahu musi vha wane kha tshikoro mutsiko wavho no fhungudzea. Ri khou livhuwa nga maanḓa ri ḓo dovha hafhu ra lavhelesa uri fhungo ḽiḽi ri bvele phanḓa. Kha ri ḓo lavhelesa uri zwezwo ri khou livhuwa nga maanḓa avho Pretty Boy Ravhutulu ndi vhe vha ri tshi khou amba navho ri khou lavhelesa mafhungo ane a kwama thimu ya lushaka ya Bafana Bafana. Ana musi ri a gadza henefha. Ala musiri ya gadza nepa ubva khanḓo ya komunala madeko ana ḓo vhavhuḓi gomba ḽa vhadau ḽi a tevhela na mutsho ndende. Matekwana karibu tirabelesa nyimero ya mucho ya matekwana anamusi rushirabelesa babigi ba mucho be matekwana namusi karirabele mimuye nya kubutsura nga buhari pala chipembe hashango mimuya inga kadisiona na mashata sikati ananga kadipela pela machoro chichana hona war kobono nga kadivwa una makore otibao ya doba hapu ya pela kutoba hapo rawona ila mimuya ke ilayo amarera zipida zo pambana naho za Afrika chipembe ndingazo richikova tsibudzo rumatekwana anamusi kabarabele mvura inyada buchiko felekezwa nga madombo kutoba hapo rabatsimbudza hapo na machelo lichicha aiwa una khonadzo ya uri unga kadiwa gamboko pala zibidani zwa pala tebura kana khaphani ra shango ya pala bupaduba khari mbotili mona rebetse dzi temperature tsa matekwana anamusi ri ḓo thoma nga vundu lashu la ngeno Gauteng ri khou bikela khwani mutsho wa vhuḓi vhukuma ndi mutsho wa phepho aiwa ngeno ḓoroboni ya Johannesburg a tsena pala Brakonsberg Springs hone aiwa dzi temperature dzi fhasi vhukuma musi ri tsha vundu la Limpopo ri khou vhona aiwa dzi temperature dzi re fhasi vhukuma pala Musina Thohoyandou na pala Giyani Polokwane dzi ḓo gonya dzi temperature dza swika pala kha 21 a tsena Mokopane hone ndi 23 kari mbodi ya vundu na Mpumalanga hone na hone ra khou vhona matshelo lichicha aiwa ndi mutsho wa vhuria a tsena Carolina dzi temperature dzi fhasi na pala Emelo Standard T na pala Emalahleni na hone ri khou bikela mutsho wa phepho sambe ri khou vhona dzi temperature dzi fhasi vhukuma musi ri tshi lavhelesa pala vundu la KwaZulu Natal matekwana namusi na hone ri khou vhona aiwa mutsho wa vhuḓi vhukuma pala ḓoroboni ya Pietermaritzburg na pala Umnambiti dzi ḓo gonya dzi temperature dza swika pala kha 25 pala ḓoroboni ya pala Ulundi musi tshi lavhelesa hapo na kha maṅwe mavundu pala Eastern Cape ri khou vhona aiwa khou lavhela aiwa mutsho no ḓo vha tshi khou rothola vhukuma pala Makhanda Maletswayi na pala Mthatha Nxuba na pala kwa Nyojoli na hone dzi temperature dzo sumba vhukuma uri aiwa ndi vhuria fhedzi ha musi ri tshi ya nalo ri sa pala Western Cape ri na hone ra khou vhona mutsho wa phepho tshi khou bikwa pala Worcester na pala Beaufort West ri sangwe na pala ḓoroboni ya George Cape Agulhas aiwa dzi temperature dzo gonya dza swika pala kha 19 matshelo lichicha Frenendal hone aiwa dzi ḓo gonya dza swika pala kha 26 kha ri lavhelese pala Northern Cape hune na hone ra khou vhona aiwa mutsho wa phepho pala Upington na pala Springbok Kurumane hone aiwa dzi temperature dzo gonya dza swika pala kha 20 Kimberley ndi 21 Calvinia hone
hone ndi 23 musi ri tsholo sa hapo na kamango mavundu fala Free State runa hona ra kona mocho wa phepo ambara lot la Free State matiko na musi fala droponi ya Bloemfontein atsena fala Welcome Kroonstad hone ai watsi the konya tsa Afrika fala ka 29 atsina musi ri tshobela sa hapo na fala vundu la Northwest ko bona mocho wa phepo tshiko biko hapo droponi ya Ottosdal atsina mahikeng hone ai watsi temperature ko lebela dikonya tsuke fala ka 19 Tosca ndi 22 Vryburg hone ndi 20 ri hangi fala Tangu ai 1 ndi 21 Heleno ndi komba kabe mate kana bote